Otim. Siko gifite fatikable. Yongoze se manda shuye. Dura maniga yanje. Sinenzo niwe seni. Sumuvuga ko mwamutse bimeze bite kinywanyi? Ndabona sha ibya byana byawe. Man hano hari imbaraga sasa. Sanga niwo uziza. Aya man umeze ubusana mu bahanze nk'imbwa kabisa. Papa, mu bahanze nk'imbwa. Do zira n'inzugi ziranye birabitise. Byose birakaze. Birakaze birakaze. Hasi ubundi ngaho woje kutugenzura. Ushinzwe iki muri leta? Hasi ubundi manje. Iki gitondo uzindukiye. Hasi ikihe gitondo? Nose ubundi ndi kumama. Murya amasundi muraryama. No turaraduhagaze. Ubwo niko muryama nyine si uryamye se sikumbwira uraryama. Ntukazindukira abantu nk'umwaka. Nta kibazo nzajya nza nk'umwaka ukazi. Nzajya nza nk'umwaka ukazi. Nzajya nza nk'umwaka ukazi. Imyaka ntikizi. Yangagaga kemera na zino gutera izimigozi wajya ngo kabagare muri VUP. Ngo se chikuno mwemera murara hanze. Ngebaze muba mu nzu. Sombaye utuntu twa VUP. Nesombaye zo nuzo wati. Ndiye kuzana mpuri yanjye papa. Ndiye kuzana mpuri. Ikimbabaje ndazane icyajinze. Ampuri dama mabuye urayizi. Bayi musana. Naribi. Naje mu mbonenze. Jaye. Ego komani y'imishumi noneho uyivanye he? Ego komani y'ipuberi noneho. Hako se noneho uyu mwanda awutoragwe he? Ubundi abajura nk'aba ngaba koko. Turazitse y'imishumi wagira ngo uretse. Ajya avuga agiye kuzana mpuri. None atuzaniye skarapu. Ibyo bintu ubundi mbizi nduba mani. akomana kakami ibi nagasuzuguro pe. Ibi nagasuzuguro. Ako n'ubundi mabona asa nk'ibandukura. Nimuvuge ngo hano n'induba ahubwo nibaza impamvu nzanye ibintu by'induba nuko asa nk'induba. Kuvuga ngo ni induba ntitubisubireho. Ryaba atari induba ariko abantu bahaba bameze nk'ababinduba. Ako eri uyu si umwaka watuzindukiye koko. Nimungira ishyamba papa. Nimungira ishyamba. Nimungira ishyamba. Twamurengeje urugo koko. Kurenza urugo. Gomundendiki. Batize nampuri papa nampuri ake. Asibi bigozi. Utamena amaji. Otim.